Kinong tribala ka yeng ka balamat ya ka jing do no yo ba pensuk lang khongwer na ka jing suba bethai ka tusok ba pens ai da ka boarding electric ha ka no phai sngi jong ka lai trek unai tung arjar pulai kili thu ba ken san kili yo sngoy ka jing bethai but maria lek pet na ka jaka bawan ka jing sawa la yo i pen ban ba ka mat uba pensuk lang kala pralud wat la na kal yang kibah yeng kimpat kran chai bakan dei na gajing bethai kate ka tusok kabala lam ska jing yap no uba pensuk lang uba thia pang mentala live nai henrei gitlong khubon na gipulet ka ong baga jing suba bethai ka dei hi kate ka tusok kabala siang na ka bentau te urang ba ya kamat bala pra jong ni urang ba la lum no na kibor pulet bala thap ha ka senduk haswa ban ra shanigrams na ka benta bande ka postmortem la ong baga jing bethai kala long ka bajur hadu katta katta hadu ba ki yet jing khang ha ka ni ga yeng ru kila pra Cái một ví dụ xong mình step apa? Kalau terakhir kita semua kamu thay, tinggi pak mungkin dari pet masuk pet itu lagi berperan, ngipet nak sebab. Kita dah try kita kan, masih lagi kita betul, kita kan, kita cepet kita kan. Kita perakan subuh thay kat itu kita ni lah. EP kebetulan kita long sawah. Tak sawah pak. Apa nak baca ke kita semua apa jenis? Kat al stang thay kau sedikit lah. Nama betul kita kita pilih kamu. Kau thay yang ngihil nak sport, nak cerong ngihil sport. Ya khot ka try baterai itu masih pempek bahap dengan pempek bahap masih pempek tak long bai iba race nam ka do apa tu ngap mina tak ni jung sudah Kan umur bayar terakhir apa? ya gut ni ta ngon Tapi siapa ni? Baca kata jing jing betai menurut dan hiang dan pisah ni lami dan kang na wat ni baterai lang bat kawing bat baterai nam rop nomor bahap itu EP siapa kamu dan ciptain kamu yuk semua yang kita cakap penting berki iya mana. kasuki mau mana teman kan dacol sana Terkiong pun kadang kata kacang betul bah, itu tamatas nombor tiga bah, untuk di. oh ta tengah tepan memang baterai sebab teman memang kami peknya sama siru Ingin kap iya kini tay. kami dah buat ini itu mak prakayat